Čujete šta je čovjek rekao da biste razumeli šta je njihov plan. Dalje, ovde je i naš kolega Igor Mihaljević, ja u nastavku razgovaram sa njime. Igore, hvala što govoriš za N1, ti si danas ovde kao novinar, pripremaš reportažu za Radar i studenti ovo najavljuju kao skup na kom im je strašno važno da iznesu neka svoja rešenja za velike probleme koje opterećuju društvo i državu. Šta je za tebe važnije? Te poruke koje ćemo čuti ili činjenica da protesti traju pa više i godinu i po dana od početka studentske borbe? Hvala na pozivu. Nema dileme što se mene tiče i ljudi koje ja poznajem. Glavni i osnovni motiv svih ovih protesta su krvave ruke. Zato što su te krvave ruke krvave od Vukovara, Sarajeva, Dubrovnika, Srebrenice i Kosova. I to je poruka na kojoj mora da se insistira do kraja. Dalje, ovde je i naš kolega Igor Mihaljević, ja u nastavku razgovaram sa